Kapati abasejuzi sizwa ngendaba ngifuna nanizweleni. Ngegama ke ubani mama? Mina Rufi. Amanzi. Akazi ngibanje. Kheke la Rufi. Wena? Mano. Mncane. Yes. Manje bazumncane. Okay, senibazwile bafethu, ayi ngathi sisazokhala mele kushisa umbhede kushisa amatayera. Yangisola, okay. Sifuna ukuzwa from emasayidini abo bafethu ukuthi sikhala kanjani. Phela thina sizwa ama hookups, uthi juzi kuyabhayiswa abafana baseSoweto basheshe bachame. Like kuningi bafethu ngara ejuzi mara bayasikhuluma sesifuna ukuzwela ngendaba ngisola. So like ngifuna ukuyicala ku FIFA omncane bafethu ngisola. So like FIFA omncane ngifuna ukucava. Wenzakalani between wena no Presta? Bamshanga istina waya Savage yenzakalini. Bangishaya ngestina. Shafere benjola la iPresta. Angisapresta ke sahlukana noJohn wethu namaJohn Savage. Ubani owethu? Manje. Manje baza. So and how did you feel ukuthi umngane wakho ukushaya ngestina ku-out yakho? Shafere mina beyihlupha tena. So when do you still trust her as your friend? Lapho nalapho. Yeah, should maybe makufika isikhathi angeke afika kushayele kwenye out yakho makakhona ukushayela ngapha. Ngoba sikupresta bumjita lafuna akusikele zilandela. Okay, utshele indaba leyo. Nomjita. So when do you believe into akutshele yona ukuthi maybe azange bashayana or something? Phela ngizwa ngabathi uyipresta isteering sangara juice. Shafere ukuze ngikabi ukuthi be something mhlawumbe ngawo. Azi ukuthi I have. When how do you feel umuntu wakho having ex nomngane wakho? Ikuphathe kanjani ngaleyo ndaba leyo? I don't know, it's like awufuna ukukhuluma nawe. It's true. Engekho friend. So do you still trust uMandiwazi uma relationship yakho? As a friend uthi umuntu ongakhala kuye umtshela ukuthi yenzakalani, sojola ngobani kanjani, ukudla kanjani and so on. Yena ngimthembi. Awusamthembi ne? Ngoba ngayithathile futhi. Ah, okay. Because what do you want? So like ne senguwe ngune. Feel last week no Dio Ivy la. Asikhona ukuyenza eshowini. uDio Ivy sky some information ngawe. Sathola information ngawe. Nawe nanda yenza the same thing as sky information ngawe. So mina nendaba yama hookups yangidla. Angisho. So wena indaba yakhe ama hookups isamile. Wena ama hookups akhamba kanjani mfethu? Bayisa ngemalini. Like sichazele mfethu. Be honest mfethu. La uzeli uzoclear up igama lakho. Yeah, honesty. Bengayenzi ma hookups. Abangani bami ubani nabo benza ama hookups. So ama hookups asejuza ama kanjani? Nibamba amabele niyashinqeza. Bayangibela kenzakalani ngiexplainele ngama hookups ini. Wadla i-350. Yo. Bawadlela uRamaphosa. So wena abakazi bakubamba. Phela bebefuna ukungifaka lapha tena zangu. Mina phela ngizwa bathi story wona bayenza ihookup e350 angazi kuphi kuphi. Ngize one of your friends mamela. Ngisola one of your friends akuna bahlaka kancane nje bona. Bangitshela ukuthini wena ama hookups akho bakubamba amabele, bakubamba ishinana. Angithola Shafere nawo ngababuza Iba honest. Shafere nawo ngababuza ne bebefuna ukungifaka abantu bengana kateni bona bangithatha Yeah. nabangandanga bena ngenza intango so wena kahle kahle uthingisi yeah abangani bakho la uhamba nabathingisa. How do you feel umncane kanje uzwa wathi ngifuna ukufaka istimini sambe uthingisa? yikho ngakhethi bana ngabashi So la uthemba kanjani ukubona abathingisi? abayenzi uhlezi nawo 24/7 Abayenzi. Ufuna ukuthi inkinga zabo bayakutshela. yeah nami Emfethu nathi sinokuhlala la lokushini isinembali sikhona ukuhlanganisa sifonto ukuthi sithengise ithombe ezethu sisindile amanye amantombazana amanothi asipha imali. Labo mina ngizoba honest abafana abaningi bayenza into mina leyo. bona ngicela ngene esiphaza ngipraise bani ukuthi ngilani Ukupraise kanjani phela nini language yini ngale yangikhuluma. okay bona la ngicela Oyethwa naboshwa last. yeah ngicela ngene esiphaza ngitshela ukuthi ngilani Asabona senze shop Relax. 15. Ngiyeza kuleyo. So uthi ungena esiphazo wenzani? ngingene shop ngitshontshe bani ukuthi ngilani nomntolingana nabami Una okay umehluko kuphi ukuthola imali ngalendlela lokuthi utshontshe ngithola ungena eshop uyaba phela maqeda ungena eshop bakuvalela noma bakubamba. ngizile So wena so far since wenza lento lena ukazi wabanjwa
amaphoyisa maybe or something uthi uyatshontsha store. Sama njagayani Yusef useless. Utshontshe Yusef. Hayi, okay, sama njagayani. Labantu bangena emashop adinga. Yo. Obese sisibadala takdala Last year umdala. Ethona ubalekisa indaba. Uzenayo mama. Bentshontsha last year. Even this year, this Friday, bengicela ukuthola ukuthi indaba bengicela ukutshontsha with your Ivan keeper. Hayi. Naye lo usho kanjani? Shayeke. Usho kanjani? Usho kanjani? Okay, sharp ngibo kanje ngicela ukutshontsha this Friday. Usikhipile ntshontsha ngenzakalani? Sisikhiphile thina bekuye esinye isport sisaziye ekasi labo breast wamuzosibhadalela. Wasibhadile ngobuya. Lo baba lo khona into enimenzele yona kuze. Wena ngiyakaba bami loyo. Uvuma kanjani ishana khona tshontsha? Okay, why yathi yini le ntshontsha? Udiyo bekatshitshile naye patele. Babamba nina. Futhi yini enhlezi ntshontsha kahle. Wazongitshela ukuthi yazi. Ebesama mina la solungisa igama lenu mfethu ne. We else wena uthi niyatshontsha. Uthi akatshontsha. Shoplifting. Ngifuna ukwazi kenzakalani. Uyaphika ukuthi uyathengiswa, uyaphika ukuthi uyathengisa. Niyabuya kuwe. Athengisi. Ima phika ukuthi uyathengisa kodwa vuma. Angaphiki Ngoba vele uyatshontsha. uyatshontsha. Utshontsha vele vuma. Mina ngiyavuma vele siyatshontsha. Nabo bayatshontsha. Yangayali bayatshontsha. Hayi vumani ukuthi niyatshontsha guys. And futhi Okay, mina ngiyavumelana ukuthi utshontsha. Mina ngiyaqamba manga mina ngiyatshontsha vele ne. But then this Saturday, this Friday, Friday. Udiyo wasejiza iswotha ukuthi sizoskipha wasejiza iswotha sizobesa siskipha. Otherwise thina besothu bese Bangiba kanjani sebanivalele? Thina fridge yase. Ima wase ngitshela ukuze thina siphume Fridge. thina besothu bebethatha ifoni yami ukuze thina siphume. Udiyo yena wathi isiboto sithe wara sizosibhadalela ini mina udiyo ngibone ekhuluma nesiboto angazi Ushayisa kodwa ikhuluma njani phambi kwethu udiyo usisethu sikisiphoso. So how do you feel ngamagama. Mame, how do you feel no idri kanje ndlela emafridge bancane? Asilala ngisashela 1 hour efridge then sasa sakhe. Kabe ngo IC le lana uzothi Sayine fridge ni strange le Kodrikia mina nokuhle. Oh, one utshontshe uye utshontshe. Sayina ubani utshontshe eyuse. Iqiniso setshenthe Yusef ne. Baswele fridge sathi ama ice cream fridge. Ama boyfriend yena fila kanjani kwazi utshontsha nina ma Yusef? Yebo baby. Ama boyfriend yena fila kanjani kwazi utshontsha ma Yusef? Yabona manje cause ngiyantshontshe ke. Shafele wena. Nangu utshontsha. Ukhona umuntu akhethothile. Nebona wena ngizoyitshona. No, we don't steal phones. Tina nesitshela abana babhayi ngicela ukuza ama Onyaka ntshontshe. Sayena phakathi shop shop like amalezi. bese sithathe drink sithi ngeke siphume without something sithathe something. Yeah, and then hayi ukuthi vele yabo Hayi ngisemnandi ngisazozwana. Ama sweet niwafaka khona ngapha phambili. Ama-sweet siyawadla so e-shop. namasweet ngifake amavele njengokubona namavele amakhulu ngibe ngifake ibra. Mina nginamabele so ngiyawadla e-shop apha. So, riding snake cala nangaki. Siqale sesine-16 Manje unangaki. manje ne-18. Na 2 years lokuganga. Yeah. Hey, nangisifuza. Akhiye lasifuza ngene. Sekangena lemvumo. Ngithola. So like ngithola. Okay, yo. Ngindaba yini. So ne, njenge manje igcine njengamathwini. Nama pills niwatshontshile store. Umuntu wami. Banipha kanjani into efanayo? Shoot into Sanina ngitshele ne ubuhle kahle kahle kakhulu into ekhona. Yabo. Kuhle khuluma ukuthi kudala besibhula abantu sithathela abantu. Okay, Mina iqiniso ngithathela ukuthi umuntu. mina ngathathela umntwana wasenyimote sahlula then sabona abantwana sabashaya. Yakudala sabathathela ama-pills. besiqhwaga abantwana babantu sibathathela imali. Sibathathela abayembendi. No like Dala sathanda futhi. ukuthi like mina ngicela ukuthi iqiniso ngami.
mina bengithanda ukubuka ngabantu bengithanda ukuthi abantu bengibone njengesigora into ezinjalo but then ngathi sengihlangana nomuntu wami lengijela naye manje wazama ukungitshengisa impilo ngengaboni ukuthi into engiyenza ayikho right ngayekela kuyophula ngabe sengena etshontsheni but then etshontsheni nakho singiyekela ngoba ukutshontsha akusizi utshontshe isipaza kunento engishanje ngami like ngirude yabo bebethi uma bekhuluma nami waba ungatshontsha imali utshontsha ama-sweet imali akuthinto ngitshontsha mina amafoni imali izinto ezinjalo angitshontshi endlini angitshontsha ngitshontsha esipaza or e-shop or neimpahla mina so uma ungathi ngiyabika ama-plastic manje wama-JM ngaphuma impahla ezingakho ezitshontshile ezami maybe zi-5 wena impahla ezingakwazi wona u-honest yazi like uyoba honest mina sho ngihamba ngiyokhiphela ezinye impahla ngisele umamami then so nalezi njengengama-twin manje nizitshontshile iskipha lesi sitshontshile isiketi lesi sitshontshile isiketi lesi sitshontshile iskipha lesi sitshontshile onayo ungiqambela ama isiketi lesi sitshontshile Mr Price lo sitshontshile okay aningichazisile sharp wena darling wena u-honest ithi ngibhekane so like ne mamela mawungena eshop ungena ugqoka impahla zakho ungena uyichange ngitshena lezi icathulo sitshontshile hayi lezi mara unawo amaphaca kanje watshontshile nalawa bekuyi-idea yami ukuthi asishiyeni izicathulo zethu sithathe ezinye izicathulo sigqoke eshop wanganga nicathulo eyibhedayo nathi nozishiya eshop wangatshontshanga like wanganga eshop icathulo eyibhedayo nazishiya nithathe ezinye sishiyile isicathulo esibhedayo then sagqoka ezinye ezishiya so nami ngicela ngitshontshe nikipa zenike ngakhona manje asisatshontsha angisafuna ukutshontsha ngicela ungamoshi impilo yami I'm still young ngiyafuna ukutshontsha mina umama muhlezi advise umama uyangi-advise ngitshela ukuthi impilo into enjani sengibonile ne yabona lento lokuthi ngingabaleke ushaye kangaki fumanzi into ezinjalo ushaye kangaki emashop eshop ngashaya kayi-2 ngashaya police station ngesikhathi size sipolishini othando waphuza ipoison bangishaya police station bangishaye usaphila ne wayengasabona emhleni bangishaye ngemvuku ukhuluma ukuthi nawe wakho wazama uzibulala ngenxa yomfana uzibulalela umfana then ngizokhuluma then ngahamba-ke ngayitshontsha i-safe ngafike ngatshontsha idayi ukuthi like besikoloda umngane othiwa wathi unompilo le unompilo wathi sihambe somtshontshile amadayi elo kuphi kuthiwa e-usafe ngoba like usisi wakhe siyamsaba nayingicimama ngisisi wakhe ngiyamsabisandisa unompilo bengigwajise manje ngihamba ngayitshontsha ini idayi bangibamba ngingakaphumi ishop bathi bengibambile then I was rude ubaba lo wathi ekhuluma nami kabi ekhuluma nami kahle then mina ngaba rude kuye ngathi ngizofanele amaphoyisa phela angisabi lawo then yena wabusengishaya fele-ke wathi ngishaya ngayekela ukutshontsha then khona ngelanga like umuntu ongayengithi lo sahlukene ngabe ngikhetha ukuphuza ma-overdose amaphilisi ngaphuza amaphilisi ayi-100 wona uzofa wena uzofela ngawo phethe imali amaphilisi awungiphathanga ngihamba awuhlanya wona unawo awuhlanya ngiyabuza phela okay then khona like yabona besiphuza mama ine mama ile ngise-drug ngiyawazi mama Ellen like mina ngiqambela amanga mina like peer pressure ngibulala sho ngiqambela amanga ni peer pressure ngibulala akusimlo ngizazi ngayo wena ngikuthanda ukuba soba honest nawe manje ngithola i-peer pressure ngibulala so nofifi na kule nto ozenza ukutshontsha bekakhona uyatshontsha ufifi uyatshontsha umuntu angaqaqisa impilo abantu bazokubona sifuna ama-culprit manje sifuna le giving zase-South Africa so wena ne ubanjwe kangakho lokutshontsha utshontsha akhameni lenanisake kuboshwa Mr. Price okay watshontsha anikaze nacabanga ukuthi mamela ngicela ukumbuza something ne anikaze wafika emakhandini ukuthi nike ntshontsha ama-pets nike ntshontsha impahla ama-pets akhe nabakazi besibani ngiyatshontsha manje lapho beze besome Mr. Price asitshontsha amaglavu ogezi ngizoboshiwa amaglavu ogezi so by times kayi-2 kwaba yi-120 then isabambisele kuba ungafika sinalento yokuthi mas-24 mamela how do you feel lokufa umzali wakhe ey'nkingeni zokuthi ngiyatshontsha mina wawungalokhu uhlala kule nto lokuthi into uma ungenayo awunayo kanti ukuthi uloku utshontsha inkinga thina sitshela ukuthi siyaziphandela uyabo into asinceni njengomama mfile ihlezi ngitshana ukuthi ayifofa ngomnceni and mina ngizokugayela inhlansikwane umzali wakho usazomdinga ungaphindi utshela umzali ukuthi awumncini no umama mina inkinga mamela la noma mama ungathi umama stupid umama yiko stupid umama like ungathi asingama-twin kanje ngama-twin ngokutshontsha no umama oyi-1 then like but then like mina ngindlela yena ungcono kumamami ne
but then I will read. Oh, to a pendulum simba sometimes. Wena wathi asibalekisa sonela mama. Sonela mama. Mina mama ugrand uyangilalela Wena igama lakho ngathula uyalibalekisa nimsondezeni sonela mama. Yeah, ufifu usile. Mina sicela zakhe mfethu. Yeah, phela. Yeah. Lo. Okay, what you savage yena ne. Le mamela, le ngiyayazi. Uzoziexplain Ima thula. Mina bengisaseke indaba le ama hookups ukuthi okay, ufifi bambiza bambamba amabele Okay, nangizozitshela. Mina wathi ngifike ekhulumi imali. Ngicela sikhulumele ngiyeza kuwe. Athi mina angiyenza ukhaps mina uzazofuna Bona abanye abantwana baloko bayazikhuluma ukuthi okay sharp bona ama mistake abe empilweni kube kuphi na kuphi ne. So like ngicela ungifeyise mfethu angithwala. Wena experience yakho from eTshontshini ufila kanjani? uTshontsha bebuhlungu. Ayithandi like uthathe umuntu. Always must Tshontsha. Benibabamba inkunzi nasiqaphi. Sake sethula umuntu phone. Ufifi wadlula nayo. Wayiphasa kubuhle bese wayiphasa kubuhle bese wayiphasa kimi. Mina yimo khona ugijima kakhulu. Bengigijima nayo. Shuthi mina nama ngathi ngiyanithatha no3. Ngiyangibiza for a cross night ngangitshontshela iTV no. Mina angitshontshe endlini. Manje atshontsha umuntu endlini angitshontsha ifoni wase ngitshela ibani. Sharp awona manje ba honest. Wase ngitshele ke mina ke. Ngisaqala ne ukwazi abo omncane bengabathandi. Bengihamba nabo Paris de Canada yamazi. Ayibaza for situation. Okay, bengihamba nabo Paris fere. Okay ke ngabaleka endlini for 2 months. Okay, ngihamba ngayihlela kuma stressless. Stressless nathi. Yeah, stressless nathi. Fere ke ngalala la. Okay, kwafika abo omncane laba. Okay, bengine-phone abathi Vivo. Vivo yeah. Bulbo. Then like manje vele besichilile la hlezi. Vele bengabacabangela ukuthi ngatshontsha. Fere bengijula nalo. Sabala. Yeah, besithola. Ngithola. My okay. Physical sex in mina enza kanjani? Besifinga fakana. Okay, fere ke. Wase ngitshele ke. Okay, mina ke ngaphuza ngadanga vele vele ngiyamthemba ugelwane bo. Hayi kanti kusesekuseni mangivuka ifoni yami ayisekho. Indaba yaphuma sengihamba nabo sebekhona bentshethi intwana ifoni yakho yise sayitshontshayo. Mina ngize ngitshele something angazi ngatshontsha ifoni angazi ngafika ngiqomba ukutshontsha ifoni yasabi ukuyitshontsha. Ubaba yena uye yena abe labafoni. Uyatshontsha babakho? Baba makatshontsha baba uyidinza lapha. Phethe igoli yona. Okay, I want to put it yeah, mina baba uphethe ijozi she bayazi na ubefika. Thatha ubona mina ekasa ngazi ngashaya bayakwazi ukuthi tani nje. Babe. Yes, Tifuza. Babe. That's babe. Yabela in 2 minutes. So okay, okay, experience okay, sharp. Mamela khona information engitholile ngami encane. Mamela ngicela ngishare information le. Konke engitholile ngami ne. Iphone count yakhe ithini? Be honest. Sharp ngiyabuya. 2. Angazongitakela. 3. Yo, uyisteering kahle la. Uyavuma. Wena ufuna ukujojula nabantu abayi2 empilweni yakho sinsini. Uthedi ulonyobe lo. Uthedi umuntu angakazwa nje. Man, uthedi khona mhlile la. Cha uthedi akakazodla muntu. Wo, ngiyabuya. Konje ubani wena uMancoko? Yeah, Mancoko. Ukona uthedi? Ha? Yes. Udion nothedi balalene. Udion noThembi balala lo. Ungamshayi ke uDion mfethu. Indoda yakho bathi abathi mnandi. Bathi mnandi indoda yakhe ithe mayitshela uDion yathi wena ukho mnandi. Wow. Hayibo. Okay. So Moskuyafana nalo Dio bathi akukho mnandi. It's the same thing. Hey, what you something ingikuza mina mnandi kunekadiyo. uDio washayela uThedi drop. Usho washayela uThedi drop. Maye mara Angiseni nazo sifuna zona. Mara kusho uDio uye wathela uThedi drop. uThedi bengena drop. Okay, sharp. Uma iconic ne. Wena ma iconic ukola ngobani? Yo, sikine siwami shawa ndawo ethu. Oyiwani ukhothisa ugwayo umunya kuhle. Ngifuna usivumele phela. Vuma Chomi. Yebo. Bafethe imali. Vuma yes. Chomi vuma Imali. Afifi vuma nathi sikuyiziwa nje. So, kuma iconic uThedi
nobani uthe usavage no Presta Presta steering sasechuzi leyo mfana okay uPresta uyokhothisa inkawuza okay shabo yithu umunya khothizo umunya Chris amagazi wona uvumeni ngivumela camera mfiti yo okay shabo la iconic ubani ufetulayo mfiti lapha ya uthedi yebo uthedi lo olalini uDiyo angizokusho njani indoda yakhe inandi right wena ke Presta kuphela iPresta indoda yakhe mos yakhe ex yakhe emnandi ya kakhulu yo hayi nami mnandi wayimnandi kakhulu yo yo sasgive oh yena is giving kakhulu shame manje nginoyisho Chombathe indoda yakho bathi awusho ukuthi indoda yakhe imnandi ngoba abanye ufifakazi wangitshela ukuthi uBrest umnandi mina ngazizamile ngabona ukuthi awumfane yahamba yo nothing else awusweli indoda ngabona lathi ahamba azange ngisola futhi angizange ngasola ukuthi ngishaya izibani nestina okay right nje kahle namanje okay angisasola uDiyo break ubani umani mazwi ubani Mawisi okay siyabuya la Diyo asiyengina kwaDiyo ufuna ukwazi phela lezi singazazi okay uDiyo yathengisa uDiyo akathengisa intwana ayilalo khayisheni ngomphakathini uDiyo wena ukwatile ukwatela phe kwaDiyo uDiyo akathengisi ne uDiyo bekatshela noSavage phele uSavage beka best friend yakhe waqala wathela so like sasihlezi vele ya hayi mina ngizokhuluma ngamawuzi uma ngiyazi ngathi ngihlezi thula uyazi uDiyo wathina uSpart into akaSavage because of uSavage besakamdampile Diyo bena beka obsessed ngoSavage uSavage uthi yena wamchithela but then uDiyo beka ngekho mithi so uDiyo uchithisiso usho yena yes uchithile isisu nenyasho uSavage wathi vele uDiyo wayemitho ngamampilo okay so nina bandlela ama flavor thina iphela iphela la mina mandlelani ukuthi uyandala